Ehurire ryo mu Rukitagwenda etandikire omugombora ya Ntara kandi Scholastica habasa omuhingi w'omwani n'omwomba kuguukira omu kukora orwezo hamwe n'omubazi gw'okufuhirira ebihingwa. Omwani gwe wagureba nigwesimisa bitu ekikiresirweho kukoresa orwezo rutarikushisha by'obuhangwa. Abatakejundire omu kintu ky'obutashisha by'obutonde batakozesa organic batandike kwija batujoyininge tukore ekintu kimwe tukore ekintu ekirikyo ahakuba kutukora ekintu ekyo by'obutonde kitarimu kushisha by'obuhangwa akatare k'emisiri keyongera bitukutuku bitama omubazi biyita akatare kiitu. Sizoni egi yonka omusoro gwagwihire miliyoni 7 yagura itaka erindi kandi nareeba ngu yagumiza aha naija kukira obworo. Habwokugira ngu ndire ninyiza mfa nahagura akataji kaba katagiire nk'omu nyowe mpika ninkutura ntakumanya ngu ninshisha enjuma z'omwani bitu bwati nindeta sokatowa yanje nshara ekirama kansi nshara kandi nsharira mu sitemu ahiguru tarikutaha hansi. Ogutuwe muhingi wenka orukuuma eby'obuhangwa n'empinga egi bitu hariho n'abandi kutubashomise okubasa okukora orwezo orw'omu kiina letse rutukweta compost manure hamwe na liquid manure egi turikukorera omu biduramu buzimazima ntureba abahingi nibatwereza obujurizi ngu liquid manure egi na compost manure bibakorireje omu misiri yabo. Abahangombi amataka nibagira ngu okukoresa orwezo rw'ekijungu rwine akabahitaka ahabw'okugira ngu omubazi ogu nigwita obukooko bw'omugasho omu itaka. Twabasapotingamu twabahereza wheelbarrow twabaha FTO twabaha za dramu nebomba ezokukozesa omu kufuhirira ninga omu kukozesa omu manure bakozire organically omu kugita omu misiri yabo. Wareba ahi batandikire production eyongire y'omwani na n'orutoki habwokuba nibateekamu abantu amaani bahingaje kurungi munonga hampinga y'omulembe munonga. Omugani makuru amaka 7 gabingirwa omu bishariro omu Shema district bahirwa obuhwezo okuruga omu gavumenti okubahwera kufunaho okutandikira bwanyuma y'okubingwa omu mateme. Akamwesuko cyangwa abantu abikunda kuko mbisara mugende muhinge ebyabaferire mugake aho turi hano ya tunesire inseko nigashi embibo z'abantu abampaha abarugire mu mateme kandi bari uza kubyara kugira ngo entasa yabo eyongere. Hari ibindi bikiri kwije biryo mu process ebirumwente ebirumwempunu ebirumuna n'ebindi nana za mbogo nane nkoko nane bumi byona nibiza kwije wene mukozese je mwahebwa aho ko bugiga bona buryomu ebyima bashobora gukora uko kubyara chimba ebyimba biro mushina ukachigoba ukashango yineho ebikopo nkamunana. Hariho n'enteekateeka kuruga omu gavumenti okuha abantu ab'ebihumi ente hamwe n'embuzi okongera aha ntaasya yaabo. Ebindi bikyali mu procurement kente empunu embuzi n'ebindi byingi. Abatura abatungire obuhwezo obu basiimire gavumenti ya Uganda habw'okubiijuka. Nangwe bagaturaganise amatungo ahubwo kugira ngu twija kuba atwatunga ebihingwa baguma batwijuka twakugira amaani kugira ngu twakuma ebyobuhangwa byagaruka nibiza kutuyamba munonga ahabwokuba hati twaza kuhinga ebicoori bituyihamwe sente ebihimba hati mu season yo kubyara ebihimba baza kubyara ebihimba. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Michael atwakire.